Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidalun pu hawa memandu. Pun apa jauh bangki lagi ulama tu si ulun don ni mandu. Pun ayak pilih Prabowo maupun Jokowi nak merumpok tulung. Nak merumpok tulung. Karena lumo-lumo tuha ulama-ulama tu kamu merumpok bangki lewinyo. Kamu merumpok bangki ya se nyandu ma se dong-dong pintu pengusaha kena bangki. Purun do nak paju bangki si. Nak ikut ulama tu ya paju bangki. Ya ju sedam tu. Baik pakat abusi. Abusi hana paju bangki. Hana paju bangki abusi. Nyurun do nak paju bangki ya sokong Prabowo maupun Jokowi. Pilih yang pilih pu yang perah li ulama suhu laknat tilah yang kerap mati duma kabe tanah. Yang mengajak masyarakat untuk you pilih Prabowo maupun Jokowi, jak you siram tu. Baik pakat abusi. Abusi hana paju bangki. Yang putih ulama-ulama tu laknat tilah ke paju bangki luitnyo. Jak ikut baik pakat lun. Timong nasih beri dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.